Betima jauh-jauh dihida saluhna, Roma hida saluhna sini. Pas kapida lekat pak. Napatong jolo bergerak bukit. Napatong jolo kita jolo. Hula-hula namin tabak. Borotong ibili namin deh kamu amang hula-hula ba nang sumin namin kamu. Alang situasi nang sohoni salu na hula-hula namin. Borotong ibili namin kamu nang sumin namin mamote. Alangnya keadaan lokasi. Doa kapaliban namin, guru namin, bebere namin. Guru namin. Dihita, kita marketa penakong di zona lawan. Nono dunia bortas na bukero hita itu. Kita marketa ba. Guru soni ng guru namin. Bebere namin. Dua baris ma marketa bukte, dua baris ma hahanami kita soi. Cepat soi. Oh. Dua baris. Rade hita. Alang ang gulak kamu hahanami kita soi. Mas soi. Dua baris kamu gulak. Dua baris kamu hanami. Panyaran di Margadabuk kerawang itu dulu. Dan kamu berisani aka ina. Panyaran di Margadabuk ke ijolamu nantua. Oh, kamu beli sini kamu karo. Tadok ni. Apa musik kawaran ni kuno. Kita pasang bo. Oh. Boy ta sunod. Boy ta sunod. Jadi saluhuk na dihamu hula-hula kami berketabba. Narosiat tabba. Masuk maida. Alarong marozo zoni. Pemurun tak dibang sempat keno. Alay molotung. Ibu dinami hamu hula-hula kami saluhuk na. Nau bisa mengami mangote tulang otu. Oke, malate mah tulang. Bapak tu lah. Jadi, Guru, Oh tu lah. Ijo-ijomu mengarah di hami akan hulu-hulu salutna. Wah Guru, kamu mari takutang na asa rohani madakutang kamu abang guru na salutna. Mau nanti mari raja di hula-hula nabi, raja di sebatuan nabi. Isiro tahu di dege, isiro lagi di jujung. Mau di sihota nabi. Oh, mana bontame? Kamu memang minta kontramu nata. Soalnya mah, mau tongkang kamu seru udah naik deh. Gak bisa lor sama guru. Jadi di kamu pahanami, pahani belum disebut sulit. Saat masuk kamu pahanami. Ini mah, bapak udah. Jadi, guru. Oh, kami neng mana bertemu, tamado kami menghidup tomat taribata masa kita kami gundang nami atau guru. Oh, itu lah. Jadi dia mau pandenang jauh jadi neng rumah kami neng manopot pemurun nami di bawah seperti keno. Dan kamu jauh dengan gundang gula-gula las bisima gundang sofa bisima gundang lihat pada rumah salutna.
Wah, dia mau hahanami marsoy. Perjulu mara au madok kata di bawah spiritu di tolong burta. Kok kamu di Ini mana? Ini nih. Mana terus kan? gak bisa loras dia hanami. Jadi dia mau hululan nami tabba. Narosya tabba doh hululan nami narong di hutau. Pasal tamu mah tulang hata naudi hata nadikan tuang burta. Kata ni orang spiritu di. Iya. Panggil abang. Jadi terus marwata tulang obrol. Jadi dia mau keluarga besar mereka sinaga. Oh, itulah. Perlu mau di tonami, dong ide nami, dong ibere nami, dong iburu nami. Makin adong di bola tulangmu, di masongan bola spiritu di. Bola tung, songan itu main. Di bawah kami di bola tulangmu, bola spiritu di. Balas marohamuna nama jakoni. Jadi songan erok spiritu masih dorong nami di keluarga besar mereka sinaga. Kirma kopi bal-bal pasalong. Kirma tu timur asal nomor kasinaga. Dulu-dulu mah dihamna angka pasamotan. Sasa isulu na sa konten di karas. Numa sa tami lotonga tubuhnya laman. Saya mat dari pertama lamang gopi pas-pasuna di tanah guru. Saya lamang guru saat ni hata siap kami saluna lima berkada bukti do tulang tah marga tabba dohot hahanami marsoy suang songoni doaka paribammu songoni mahatanami mardongan moliate gak bisa loras mah sama dia memburu Moliate mah di raja di hula-hula nami, raja si matua nami, raja si dabuke. Naksamani pariban nami, saya si dabuke. Tarlumobi mah tulang narubut nami, sian hula-hula si dabuke berkataba. Nang saat itu hami boras pir kata ada dua-dua nama dokon pir mendabuki anak betul bol-bol bang salongan pir pada timur akar raja sepatu nami saya dulu-dulu menang kabangan Nasoni di hula-hula nami Tumpak Banggabe mengabi-ngabi kami di hutan raja si Marsoy Nasoni pariban sian hula-hula nami raja si Marsoy Nasoni hula-hula nami Nabinuan ni hula-hula nami raja si Marsoy gultong doa karombongan nasa duhurna bah maktu ta anggiat ma di palomeho aka pasu-pasu nunai tuana ibe beremunon pada dua-dua nama dokon daka dupang ama rere anak do ibe bere ama do gotuna jadi itu mengabi-ngabi kami di pun dulu kon balas maruhamuna tulang teh jadi oke di hamuna selhuna rambut di hamuna selhuna rombongan di hula-hula nami mulai masih raja si matua nami do rombongan nasoni akan tulang nami nang abi-abi kami di hutan mau tuh dia betulang bangu humroh hanai berjul hamuro mamol hamid maksud dia maksud bahan kerja 10 pasal pucara si majuju mau tuh dia dengan disambah nami tutang maksud betulang raja si matua dah sudah burung dah sosako jadi badia dah sudah ada doa si matua mania kegeleng dua hula-hula si bertamu mau dia mau tuh dia bersambah nami tulang las marohamuna amang parmusin nabi mana dia asoro kami manoba-noba hula-hula nami saluhun dan doa karombongan baik mah nahoba tu sih
Sonima dihamuna raja di Simatuan Nami do rombongan naksoni dihamuna raja ni hula-hula nami pakung kabrang gabi dihami na mga abing kami di buwan at dulukon. Ani arong bata na dua-dua na matokot titin na binopa gulang-gulang mga parahuna. Nolong soni ba yan sa panami maradubok kamu sa luna hula-hula nami Simatuan Nami do rombongan amat tani batama na mga pasok na. Mau lihat balita sa luna, mau lihat. Jadi yang guru Oh, latlah. mengarohamu manapahami hula-hula menasaluna las mga nami dibek kamu marabunga-bunga tangan nami jadi dah seorang orang setuju masih dengan nami dua mga ang guru bago naman hak kumaina na dia gata bilobian oras mahami nama jalo na dilen muna suang maralima dia bang guru nami saluna na mga liang jadi di balik rohanami ang guru naong marhajabuan naong marhasawakan bere nami do guru nami arong niya nami sa luna hula-hula bu ay beralian durung-durung ni guru nami do ibebere nami marpangiduo kami tulay nami do ito nami do guru nami do bere baju mahamujo abala dolaka baju lah apa jadi dihita sa luna nasa horong ni hula-hula kita naroon pa iso magsidada puro-puro na may dati na yung mga liam dulung-dulung ni Boruta do Beretta ate opo taba wa opo arong sidonong mo tumapu mo serahata beda dia mo guru nami do ibebere nami wa arong donong mo na hata siyan siyani tubaiban muna gali masalah orang sama guru dia mau haram bersoy wah serapat doa beda oke jadi dia mau pati nami menglama kami menopot guru nami do beri nami naik pasahat kok seorang guru-guru nasiga asarindas nasiga berlatu gereja baik mazo sapur marbebe baik baik bos
Jadi kamu bere nami dok guru nami, dok ibu nami dok lain nami. Oh, itu lah. Mengaruh kami, lima bulan salubna, tulangmu, dok oktumu, dok babang dulu. Ini pasangator, selama burung-burung muna, asal ringkas semua, juga rija, manopo, tuani. Jadi sama nerok di situ masih dokter nami, dua muna keluarga besar, mereka sinaga. Jadi masih berpagolan-golan pengaruhnya. Otik sesajian main, naik pasah nyakta tulangmu, doa kau kumu. Saya mata di watama, nama gogi pasu-pasuna. Soalnya ini orang dulu, saat dia mau apa pikir. Jadi melihat tema di hamuna saluruna Raja Simatuan nami do rombongan masuk tulang nami Raja Simarsoy nama abing-abing kami duton watakas betutu di pohon hamu parumen nami ima buru muna anak nami ima kabebere muna nasoni hami akan marhabaran asim betutu gula tong dima asim batu sirah tong dima tu gula bakon ni hami aka salut na binokbar dekat dimunot. Ada orang bahasa ada dua nama dokter, ada yang nomor hantu dan jaga dan terlebih. Horas mahami raja di pemurung nama jalo, selain terdang nama di hamu nama lea. Sesuatu mahada nawatik siapa kami, raja dulu dan kami boleh teman. Abang guru, dulu menguji dokter nami raja abang guru. Jadi dia mau pakai nama promosif nami. Alarm rumah sipul kami marsilu bulu pada bulu baik mari kami kita omena buat tio kita yang kebaruatan saya masih tio las rumah torasatan Marah hula-hula nami silalahi sibolon